MTV. Her vaqtdagi Buyuk Tatar tilində "İsənmisiz" deb dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Jey oylarına nöqtə qoyub "İsənmi sentyabr" deyir vaqt kelib jetdi. Күңел һаман jeyni сырый. Бишәнгә барасы килә, җиләк җыясы, ял итәсе килә. Юк, булды, җитте, эш сафлары көтә безне. Җырчыларны. Бу атнада популярлар исемлегенә кереп урнашкан җырчылар кайсы кайда нәрсә эшли. Хәзер барысын да сөйләрмен. Бу атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль кайма хит-парады. Башлыйбыз. 15-нче урынны Кояш айы псевдонимы астында җырлаучы кыз башлап җибәрә. Әлегә яшь башкаручының репертуарында җырлар бик күп булмаса да, ул аларны тулыландыру өстендә эшли. Мәсәлән, әле күптән түгел генә айы үзе көй язган. Хәзер аңа аранжировка эшләтәсе генә калды ди ул. Яздыргач, һичшиксез ул аны безгә тыңлатыр, бәлкем әлеге җыр музыкаль кайма хит-парадына да эләгер. Без хәзер үк айы репертуарыннан "Кил яннарыма" дип исемләнгәнен куеп җибәрәбез. Дүртенче урын һәм биредә кабат мәхәббәт. Яршаллы егете Илшат Хәмәдиев "Сине мин яратам" дип исемләнгән җыры белән бу атнада популярлар арасына кереп урнашты. Кызык, Илшатның инде хит-парадта байтак вакыт күренгәне юк иде. Аның хит-парадта күренмәвенә инде айлар, хәтта
yıllar uzdı. Belki ул Уш şəhərində Yarşalıdağına aktiv rəvişdə icad edib jırlab yatqandır. Anısı bilgisiz əmnə həzir ol, Tatar estradısının ən tüp hit paradına ələkdir. Qarşı alığız. Siniginde saylab aldım, siniginde min qarattırdım, aşık buldum qarashыңа, aşık buldum tın alışыңа. Senin yılmayılan gülün meni yaratam, aşulanıp qarawağını meni yaratam. Hatta məxəbət fəriştəsi qayğırtqan sihirləgən seni min yaratam. Senin yanına baram aşığım, görüşüne min kütəm yıtlığım. Üzdüm şeşke kızıllarım, min killem küt mini canım. Senin yılmayılan gülün mini yaratam, aşulanıp qarawağını mini yaratam. Hatta məxəbət fəriştəsi qayğırtqan sihirləgən seni min yaratam. Қолымдағы қызыл шешке дирилеп тұтам, Uyalудан әйтер сүзім әйтемей тұрам. Күзләріңнің қарасынан ала алмай қарап тұрам. Күзләріңнің қарасынан ала алмай қарап тұрам. Senin yılmayılan gülün min yaratam, aşulanıp qarawağını min yaratam. Hatta məxəbət fəriştəsi qayğırtqan sihirləgən seni min yaratam. Senin yılmayılan gülün min yaratam, aşılanıp qarawağını meni yaratam. Hatta məxəbət fəriştəsi qayğırtqan sihirləgən seni min yaratam. Hatta məxəbət fəriştəsi qayğırtqan sihirləgən seni min yaratam. Рамил Аймаддинов bu aralarda qonaqlar qabul etib yata. Көптән түгел генә Германиядан дустык кайтып төшкән. Бельгиядан танышлары килгән һәм Казакъстаннан да дуслары килергә җыена икән. Рамил аларны тәмле ризыклар белән сыйлап, милләтебез һәм мәдәниятебез турында сөйләргә җыена. Тора-бара бу егет минем күңелемә күбрәк иши бара. Хисләнмибез, тирән итеп сулыша алабыз да. Рамил Аймаддиновның әнә шул сүзең дип исемләнгән җырын куеп җибәрәбез. Тыңлыйбыз. Сәлам Казак! Уллар! Ағылада болыт ағыла, қиблалардан шилләр іскәндә,
Özüle de üzek özüle Siz dostlarım iske düşkende Henne şu süzen Yaradan üzen Henne şu süzen Yaradan üzen Ulan! Terezelerini aşıp koy Tegerepler girsin bağılma Bağılma kibik bar kelgensiz Kavuşturgan sizni zamanla Henne şu süzen Yaradan üzen Henne şu süzen Yaradan üzen Bir romanı bişke böleyek Bir biz üçün bir biz öleyek Qarsay bulsa yıllar salır sen Direm bulsa xeyle tabır sen Henne şu süzen Yaradan üzen Henne şu süzen Yaradan üzen Hitparadның birinchi o'nlig'ina yaqinlashgan malda 12-chi pozitsiyaga to'xtalib so'zni Alina Ahmedshinaga topshiramiz. Bit ko'plar qizni Mayorova familiyasi ostida biladi. Ham shunga ko'ra e'lon etganda da qo'ybirovlar uni Alina Ahmedshina Mayorova deb chaqirib chiqaradi. Alinaning siz bit motor etib kirashin xonliq shirlarini boshqarganini bilaydingizmi? Mana bilasiz. Biz ana hitparaddagi Shumur ko'zlar deb ismlangan jirin qo'yib jiberamiz. Şumur qara gözlerinden yaxbirib balırğa Yanğan yürek yansını diye butlarında yanırğa Şumur qara gözlerinden yaxbirib balırğa Yanğan yürek yansını diye butlarında yanırğa Gözüm var sana ötürü sözüm Şımırt gözlerini kursam kıyılıp düşemizim Şımırt qara gözlerinden yaxbirib balırğa Yanğan yürek yansını diye butlarında yanırğa Şımırt qara gözlerinden yaxbirib balırğa Yanğan yürek yansını diye butlarında yanırğa Yanğan yürek yansını diye butlarında yanırğa Yanğan yürek yansını diye butlarında yanırğa Birinchi o'rin Erkanniki. Jirshini siz ko'pdan tug'ilgan Tatar radiosining tug'an kuniga bag'ishlangan konsertda ko'ra oldingiz. Shuning bilan shu 27 sentyabr kuni sezon ochilishida Tatarcha Solyankada o'lchig'ish yasamayacak. Teatral Solyankada siz ana shulay ko'ra olmayacaqsiz. Bular barisi uni oktyabr boshida o'zashaq solniy konserti bilan bog'liq. Jirshi big niqlab hozirlanadi. Hitparaddan 3-chi atlasini ratdan Tilak deb ismlangan jirin boshqara keladi. Tinglaymiz, qaraymiz.
Хит-парадның birinchi o'nlig'in Boshqirdiston qizi Liliana Irnazarova oshib jibara. Uzun g'ina tanaffusdan so'ng qiz o'zining karyerasi turida o'ylana boshlagan. Ham hozir bir necha oydan konsert sezonini tuzib, shahar rayonlar bo'yicha gastrollarga chiqib ketishakmi deb xabar etadi. Demak, olg'a taba bizga bek ko'p yangi jurlar ham kliplar taqdim etishak degan so'z. Aliga biz Liliananing hit-paraddagi jirin tinglovi bilan cheklanik. Şular bula barsı da eğlenmesin yalgız şular yürekler yarasına yalgız şular sataşular bula barsı da eğlenmesin yalgız şular yürekler yarasına kararı unasını ayırabilmek gerek bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek kararı unasını ayırabilmek gerek durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek karanı unasını ayırabilmek gerek bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek karanı unasını ayırabilmek gerek bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek Жыршыны бірге жиып, татарша солянкаға шақырабыз. Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш, Артур Марат, Ришат Фазлиахметов, Ильмира Сулейманова, Рамил Галимжанов, Нафтат Нигматуллин, Қозан егітлері, Илназ Бақ, Раяз Фасихов, Айдар Галимов, Гүлназ Сафарова, Айрат Ильясов, һәм тағын бик күп танылған артистлар. 27 сентябрь, Уникс, синде кил. 297-43-77. Ақша кімге ілегір? Раяз Фасиховқа ақша керек. Фәрит Низамиев үйленірге тілемей? Ландыш Раязға кеуге шығырға әзір. Рафаэл Латипов, ауыл председателі. Хамдура Тимирғалиева Иризли. Резида Шарафиева білен Рустам Закиров арасында мәхәббәт? Бұл нәрсе бұл? Бұл 5 миллион 500 сум деп исемленген театраль солянка. Татар эстрадасын дір сілкіткен проект премьера тақдим ете. 21-22 сентябрь. Филармония. 297-43-77. Татар жыры эстрада фестивалі Мәскеуде. Дина Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нурғалиев, Ильмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхватуллин, Филюс Қахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь. Дәүләт Кремль сарайы. Популярlar исемлеген қабаттан Башқұртстан жыршысы дәвам ете. Дөресрәге оланда туган, үскен, яши, ләкин біз аны тулы хукук белән Татарстанныкы дип тә атый алабыз. Гомумән ул татар халкының яраткан жыршысы. Башқұртстанның һәм Татарстанның халык артисты, яраткан жырчыбыз Айдар Галимов хит-парадта 9-нчы. Құдай бізіні сынаса да, язмышы бізіні қиынаса да, сағышы қайылы қоймабыз. Біз беті жерге яшар үшін, яшынларды яшнар үшін, жырлар үшін туғаныбыз. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер беті біргіне. Uzğanı ömür yıllarının, uzğanı ömür yıllarının kaderlerin bir güne. Yaşar şahta yaşap kalıp, her minuttan ilham alıp, ömürler biti bir güne. Uzğanı ömür yıllarının, uzğanı ömür yıllarının kaderlerin bir
билгенә. Язмышларга каршы барыйк, кайгыларга башны салмыйк, бирешмичә җилләргә. Шат елмаеп хәл белешик, шатлыгына уртак бүлешик, иң бәхетле көннәрдә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер ялларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Музыкаль койма хит парадын дәвам итәбез 8-нче позициядә Шәшкә. Шәшкә инде менә хәзердән үк сентябрь башыннан үк кышка әзерләнә башлаган. Кайберәүләрегез кышка әзерләнә дигәч, ул машинасына кышкы тәгәрмәч эзли, яисә иренә тун алдыра дип уйлап куйгансыздыр. Ялгышасыз. Шәшкә төрле кирәкле, файдалы үләннәр киптерү белән мәшгуль. Салкын тиюдән дә файда һәм шул ук вакытта үзең дә җәйгә кайтып килгәндәй буласың дип сөйли Шәшкә үзе. Инде хәзер кыш темасыннан бераз аерылып, кире хит-парадка әйләнеп кайтыйк һәм сүзне Шәшкәгә тапшырабыз. Шәшкә безгә иң яхшы көн дип җырлап күрсәтер. Хыяллы юл яктырта, аяк булып уфукларда. Шихаларыгыз Казан. Белмәсәк тә алда юллар кайда илтәсен, яңа борылыш артындан ниләр көтәсен. Тик яшәүгә мәхәббәтем шул кадәр көчле, бәхет урап уза алмас барыбер безне. Иң яхшы көн әле алда, әле алда, әле алда. Бар хыяллар шыныга аша, ышанганда иң яхшы көн әле алда, әле алда, әле алда. Бар хыяллар шыныга аша, ышанганда иң яхшы көн әле алда. Музыкаль койма хит парадын дәвам итеп, сүзне Эльмира Сөләймановага тапшырыр вакыт җитте. Эльмира Сөләйманова быел җәен кая гына уздырмады. Ул аквапаркка да барды, чит илдә дә кызынып кайтып, кунакка йөрергә дә өлгерде. Ә менә хәзер ул тулысынча эшенә керешкән һәм концертына әзерләнүнең соңгы этабына җиткән. Ул утлар тикшерү белән мәшгуль. Әлбәттә, инде ул аны үзе урнаштырып, үзе куеп йөрми, кешеләр куя, ә ул исә шушы ут астында җырлап карап, фикрен әйтә. Эльмира үз кешеләренә үз бәясен әйткән арада, без аңа үзебезнең бәябезне бирик. Хит-парадта популярлар арасында ул әллә син, әллә мин дип җырлап, 7нче булып урнашты. Şikeli uşaqlap yakından Belmim bitengini Yürekten ayırası bulgaş Hizgi yangır yuva ismengni Ellesin, ellemin, elleyik Bizde mehbet yolunda adashkan Eyçi yazmış bizini ayırası bulgaş Nigasın, nige biz kavuşkan Eyçi yazmış bizini ayırası bulgaş Nigasın, nige biz kavuşkan Aşık kızlarının de jilleri tınmadı Bizning mehbetini
Sözlerinin devamı bulmadı. Günden indi hazır bulutlar daraldı. Hepsinin yürekler yaralı. Ellesin ellemin elleyi ikimiz de mehbet yolunda adaşkan. Hiç yazmış bizini ayrası bulgaç. Nigasın nige biz kavuşkan. Ellesin ellemin elleyi ikimiz de mehbet yolunda adaşkan. Hiç yazmış bizini ayrası bulgaç. Nigasın nige biz kavuşkan. Muzikal qo'yma hit paradining birinchi beshligidan bizni bari bir pozitsiya ayirib turadi. 6-chi o'rinda Aygul Rahimova. Biz fotoga tushish bo'yicha maxsus reyting tuzsak, Aygul Rahimova hech cheksiz birinchi bo'lar edi. Chunki uning fotolarini qarasak, rakursi durust saylanilgan. Oshiq tuslar allaqayon o'zlarini e'tiborni jalb etib turadi. Ham kommentariyalarga ko'z solsangiz, anda "Oy Shiber, voy Shiber" degan yozuvlar bilan to'lgan. Narsa deb aytayim? Shiber, Big Shiber Rahimova. Endi Aygulni yig'latib to'laylik. Yollarga chiqqanda qarshida kirdalar bo'lmasin. Balayda yashab o'sishmoqda nidilar duolar qilasan. Hurmatli tomoshabinlar, baxtda, shodlikda, esenlikda yashagansiz. Yashav yaman ko'rib, baxt yaman ko'rib yashagansiz sizga. Uylasak barısı yeterli. Kaygılar budalıp yürümesin. Birgelip yaşalı sur bəxit. Üstəldə şəmdələr sönməsin. Aşığı yollarga çıqqanda qarşıda kirdələr bulmasın. Balayda yaşayıb özüşmaqda nitelər dualar kılasın. Aşığı yollarga çıqqanda qarşıda kirdələr bulmasın. Balayda yaşayıb özüşmaqda nitelər dualar kılasın. Balayda yaşayıb özüşmaqda nitelər dualar kılasın. Muzikal qo'yma hit paradining birinchi beshligin Baxtli turkumi ochib jiberadi. Baxtli deyuga mening ko'z oldima oziq-tuliklar sota turgan zo'r savdo o'zagi kelib bosadi. Lekin yigitlarning oziq-tulikka bir nindi qatnashlari da yo'q. Haligi duetda jirlovchi ikki yigit, ikkisi de Boshqirdistondan. Birisining ismi Filuz bo'lsa, ikkinchisiniki Lev. Mana senga. Ular ikkisi de Ufa San'at akademiyasida bilim oladi. Endi duet bo'lib parlashib, ular 17 jir yozdirib albom chiqarishga ham 4 klip tushirishga ulgurgan. Oqqishim deb ismlangan jirlarida tushirilgan kliplarini hozir qo'yib ketamiz. Tuz yüragim tuz. Belki zengin kuz o'zidan menga aytir жылы so'z. Kel seni kutam. Kutam kishirdan sog'indim erkam. Kelirsin mikan. Сен нәрсе менің қыз қырана келдің? Кімнің? Сенің қыз? Менікі ол.
Hoşap gel Akkaşa Balkasın Küngelim Ayaşa Hoşap gel Akkaşa Bu mine Ömerle Yoldaşa Adnanın en popüler jırların hem jırçıların birleştirip turuşu muzikal koyma hit paradının 4-cü pozisiyasına da kelip jettik. Әберede bizni Qobatdan, Boşqırtdan yigitleri Olmaz hem Aydar Yunusovlar qarşı ala. Bu igizekler bu yıl Tataristan boyunca gastrol turlarına çıkıp keterge isəpləb tura. Qazan tamaşaçısı alarını 27 sentyabr günü 10X konsertlar zalında sezon açılışında Tatarşa Salyanka konsertinde көре alacaq. Әліге biz yigitlerini hit paradının 4-cü pozisiyasına urnaştırıp turayıq. Biz ötesi yıllar, jitekleşip kullar, yıllar bilen yıllar arası. İlk haman kilmiysen, halimni bilmiysen, direneye yürek yarası. Kilinde, kilinde, kilinde yirkem, min seni haman da kütem. Sevdi tul canım mengelek, yaşık jirde kaderin belek. Min seni hamanda kütem. Sevdi tul canım mengelek, yaşık jirde kaderin belek. Kilinde, kilinde, kilinde yirken, min seni hamanda kütem. Sevdi tul canım mengelek, yaşık jirde kaderin belek. Sevdi tul canım mengelek, jirde kaderin belek. Alga tabi atlayımız muzikal koyma hit paradının 1-ci üçlügün İldar Ahmetov başlap jiberir. Ahmetov bu yıl jayın bik rahatlanıp uzdurdu. Ol şəhərdə də, avulda da yol itlərgə ülgürdü, hem hatta gailesi bilen Türkiye'ye de barıp qaytdı. Bu yıl jayım min tiləgənçə ütті deyip qanağat Yılmaya Ahmetov uzi. Hayırıl har vaqt Yılmaya. Yılmaya hem jırlı. Sataşularım məlle deyip hislənir ol 3-ci orunda. Nişe gitip yabınsam da Жылыталмый юрғаным Әбәхетләр була бит ул Саклый белсәң булганым Әбәхетләр була бит ул Саклый белсәң булганым Нишләдем мин Саташуларым мәллә İkimizgə җиткән юрган İkimizgə җиткән юрган Җитми бер үземә дә Нишләдем мин Саташуларым мәллә İkimizgə җиткән юрган
ikimizga жеткен yorgan жетмей bir özümede жетмей bir özümede жетмей bir Түзмеше булмый deyip жырлый Рамил Галимжанов та музыкаль койма хит парадының 2-ші позициясына өк мініп жете алды. Егіт бик тыйнақ болуына қарамастан мақсатшан һәм ішшен. Мәселен, олар жей буе Илмира Сулейманова белән концертлар қойып кирде. Рамил әлі шуңа істеп яңа жырларда яздырған, тик менә клиплары күренми. Шуңа күрә дә хит парадта без аның концертта төшерелгән бер үзігін қойып җибәрербез. Сукмаклар бойла, урамнар урап, узып барам яшьлекне уйлап. Урамнар тыптым, йөрәгем күккөн, елгаларда уйлыйдыр дулкын. Түзмичә булмай, көннәр сыналмай, сынауларсыз бу тормыш бармый. Her günün temin, dünyanın yemin, anlat nıgırak, 50 yaşının. Düzmişe bulmay, kimler sınalmay, sınavlarsız bu durmuş var mı? Her günün temin, dünyanın yemin, anlat nıgırak, 50 yaşının. Anlat nıgırak, 50 yaşımın, 50 yaşlar biz. Birinci orunda klipli jır. İki yürek, iki yar, ikisi de gaşıklar. Siz elbette Radik bilen Ayrat'ın özleri turunda barmı? Onlarının әлігі jırı J2018'nin hitine evrildi desek de bular. Sözleri şunduk iste qala, muzikası biyte тұрған hamğımmen yigitlerge koşulup jırlısı kile başlay. Jırlıybız mı? Birbirine sirli gözleri, nurday balkı yüzleri, Kümillerine şirkindir, eşi süzleri. Sevməsən var məngə birgə bulsunlar. İki yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler biri balda giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler biri balda giyip kanatlanıp uçtular. Туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар. Шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пар мәңге бергә булсыннар. Bu atnağa hit parad tamam. Popüler jırlarını, jırşılarını bilgiledik. Indi Allah'a tapşırıp kızlarga da ayak bası. Jırşılar isimligi atna sayın yaşın tezligi bilen o'zgarib turadi.
Шуңа күрә яраткан җырчыларыгыз өчен тавышлар бирегез, музыкаль койма хит парадын карап барыгыз. Ә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Исән сау булыйк.